बालक विद्यालयं गच्छति बालक किमर्थं विद्यालयं गच्छति बालक पठनार्थं विद्यालयं गच्छति सा मन्दिरं गच्छति सा किमर्थं मन्दिरं गच्छति सा पूजनार्थं मन्दिरं गच्छति आचार्य किमर्थं पुस्तकालयं गच्छति आचार्य पठनार्थं पुस्तकालयं गच्छति सर्वे किमर्थं भोजनालयं गच्छन्ति सर्वे भोजनार्थं भोजनालयं गच्छन्ति भवान् किमर्थं गीतं गायति अहं मनोरञ्जनार्थं गीतं गायामि उदरवेदना किमर्थं भवति अर्जिनमस्ति अतः उदरवेदना भवति अर्जिनं किमर्थं भवति अधिकं खादति अतः अर्जिनं भवति गृहे अन्धकार किमर्थं अस्ति दीपः न चलति अतः अन्धकारः अस्ति दीपः किमर्थं न चलति विद्युत् नास्ति अतः दीपः न चलति किमर्थं माने होइसे किय बा की कारणे बालक विद्यालयं गच्छति लराजन विद्यालयলৈ গৈছে बालक किमर्थं विद्यालयं गच्छति लराजन की कारणे विद्यालयলৈ গৈছে बालक पठनार्थं विद्यालयं गच्छति लराजन पঢ়িবৰ বাবে विद्यालयলৈ গৈছে सा मन्दिरं गच्छति सा माने होइसे ताई मन्दिरं माने होइसे मन्दिर सा ताई मन्दिरলৈ গৈছে सा किमर्थं मन्दिरं गच्छति ताई की कारणे मन्दिरলৈ গৈছে सा पूजनार्थं मन्दिरं गच्छति ताई पूजा কৰিবৰ বাবে মন্দিৰলৈ গৈছে आचार्य किमर्थं पुस्तकालयं गच्छति पुस्तकालयं माने होइसे पुথিভঁৰাল आचार्य की कारणे पुথিভঁৰাললৈ গৈছে आचार्य पठनार्थं पुस्तकालयं गच्छति आचार्य পঢ়িবৰ বাবে পুথিভঁৰাললৈ গৈছে सर्वे किमर्थं भोजनालयं गच्छन्ति সকলোবোৰ কি কাৰণে ভোজন ঘৰলৈ গৈছে सर्वे भोजनार्थं भोजनालयं गच्छन्ति সকলোবোৰ ভোজন কৰিবৰ বাবে ভোজন ঘৰলৈ গৈছে ভৱান কিমৰ্থং গীতং গায়তি তুমি কিয় গীত গাইছা অহং মনোৰঞ্জনাৰ্থং গীতং গায়ামি মই মনোৰঞ্জনৰ বাবে গীত গাইছোঁ অহং মানে হৈছে মই उदर वेदना किमर्थं भवति उदर वेदना माने होइसे पेटर बिष उदर माने होइसे पेट वेदना माने होइसे बिष उदर वेदना किमर्थं भवति पेटर बिष की कारणे होइसे अर्जिनम अस्ति अर्जिनम माने होइसे बद हजम हुआ बद हजम होइसे अतः उदर वेदना भवति गतिके पेटर बिष होइसे अर्जिनम किमर्थं भवति बद हजम किय होइसे अधिकं खादति अधिक खाइसे गतिके अतः अर्जिन भवति সেইকাৰণে বা গতিকে বদ হজম হৈছে গৃহে অন্ধকাৰ কিমৰ্থং अस्ति ঘৰত অন্ধকাৰ হৈ আছে কিয় দীপহ ন জ্বলতি চাকি জ্বলোৱা নাই অতঃ অন্ধকাৰः अस्ति সেইকাৰণে অন্ধকাৰ হৈ আছে দীপ কিমৰ্থং ন জ্বলতি চাকি কি কাৰণে জ্বলোৱা নাই বিদ্যুৎ নাস্তি বিদ্যুৎ নাই অতঃ দীপ ন জ্বলতি সেইকাৰণে চাকি জ্বলাব পৰা নাই হ'ল তোমালোকক আজি মই উচ্চাৰণটো আৰু অসমীয়া অৰ্থটো পঢ়ি দিলোঁ আৰু ইয়াৰ অসমীয়া অৰ্থটো মই ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত ধুনীয়াকৈ লিখি দিম বহি এখনত সকলোৱে লিখি ল'বা আজি খালি পঢ়িবলৈ শিকা আৰু ইয়াৰ তাৰ হেতু ভিডিঅ'তে অভ্যাসখিনিও আমি আলোচনা কৰিম আৰু তোমালোকক কি পাঠৰ ভিডিঅ' লাগে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা আৰু সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাবা আৰু ধুনীয়াকৈ পঢ়িব পাৰিবা আজিলৈ বাই বাই